بله تماشاوانین هێژا li ser mijara durustbûna pirzgirêkan di navbera Yekîtî Niştîman Kurdistan û PKK niha jî me mêvandariya Welîd Hac Abdulqadir şirovekarê siyasî kiriye. Dema te baş be birêz. Dema jî baş wê xwaham. Baş e di dema niha de ji ber çi Yekîtî Niştîman Kurdistan dest bi hilmeta girtin li ser baregehên ser bi PKK vekirine. Di bariya me de ev gava got Yekîtiya Niştîman avêtê bi rastî wê girêdayî bê bi gelek babeta ve a bêhtirîn jê got mirov dixwaze dikarê binasê ev nêrînên ango gavên ku têne avêtên weke planên hemberî Îranê yek jê a yanî dixwaze hinekî li gor bîrûbariya min belkî dixwaze çend gav nav avê jê شون ده طبعا فقري ده آلي ده مستندني خوي بإيران رأيك هذا دواجيد دبي كوكا درجها كيبه أن بيجن شواكك فكان حتى كوش نونري خو يقودانين سروكاتي عراق هذا جي مثلا ما دي قلت شو قالك دولتها بسرية خونا دي الجوهرة تركي وآدي ترجي أو قافين كو إيرو أمريكا آفيتين همبري هرسي سركردايتية PKK و دبیجی بهترین مثلا آلوزیه کو PKK آن او پارتی آن او کم بیجن رای خستنین بصدناوی گلدوراوی هین او جی ممکنه تکلیه و حتی دجواتا گو بهترین ایرو مثلا بیجن سردستیا یعنی که لسر هی فاجبر و براسی گاو يعني مبخونه دي گاو کی وکه غیر نمتوقع يعني ودواريا مدى وهي بهترجي ممكنه قافن بين آفيتن لانه تشتي قول سرخا كردستان عراقي دا آلي PKK دا قو نكفن دواري براكتيك دا ممكنه ببي سدمك قلب تشتي مثلا بيجن نقشه فلسطين واسرائيل او دولتين عربي كل هاوير دوراوي تشاوا بين مثلا استهداف اسرائيل وكاغو ايرو تركيجي دخوازی کو بکه درگاه بهتر دست خود کردستان عراق ده درش بکه. باشه ما مسلگوری شروین تا یکیتی تخوازه به هلمت چه نامی بگینه؟ دباری آمده وقت مگو دبی گوگاوک از بخوا دور ناخینم دکلا دهندروی لاشه یکیتی بخوا دجی ام تفیزان ایرو بری وان لکنگره کیو اف کنگره هنجی گوتنه وکه هیرو خان گوتنه کلجی کی بجی مثلا اگر کسرت رسول بیل تشناد بجی یعنی تشتن بنگهیجی دهندروی واده و هذا یک آد دوا درفتک جواره هریمی هات دخازن نامه خواه درجه يعني سركي بقي هنا امريكا انه حتى داويه و پر بنچه سياستا رژیم ایرانی را یک و آد دوجی و نه حتی داویجی پشتگیریا PKK بکن پشتی گاواگ و امریکا آویتی فا او ناما و سیقولیت باوری آمده یک جویر خستنی بید هندروی و خدا آد دوا نامکش امریکا را آسیاجی دبی کوکا مؤشره کی خورد بید نقبال نامیرو پید بین میدیا ترکی و حتی بردوین حکومتا ترکیجی واگاواکا رنگکی پیروزباهی ددن خویا کرن ام گریجی ندن براسی افجی جا بهتر بلکی از دبینم اف فکرنا سروک برزانی و ديمقراطي كردستاني مثلا تشوناوي تشي بولب سربلندي ووقت بجيرو برو تشو بغداي ومثلا عطناوي هاجر كويتي به هاجر ميرجيت عربي به وبيروزيا مثلا ان بشتجيري افان كساتفي بوفي غافام ايراني اغوهاتي برزاني افيتي وغهاي بغداي حجم قلك تشتف قربن تش كسبن حجم واي حقيقي داخل كجبات عراقيده والهور الدولتين هريميجي فجبر ولي افقاضه نيجي دباريا مدى انا كده خازي وكا خالك ان ريكي ما بين خا وتركيا ده پیدا وکي باشه ما مسته اگر هي ام بجن روبروونکا لشکری د نافبرا یکیتی او PKK ده وره درست کرن اگر اوه که هد نرینا تدا او خا
تزانی خواهم برد کردا گویی کرم شیری حتی پیری اوه تفگرانه او روزا اول وقتی گویا بینگاه خو آوا کرد هفتی و هشته خودیتی انو وره مثلا هگرم بجم مارکسیزم بیجی نه مثلا نفی نه گوی تبی طالام بکی و او دخوازه تبی طالام بکن باری هم ده امکانات واحدی ایرود نوا حولی دان نوا سلیمانی ده جگو شرع داری بکن و بکن لی ایرو چاوین گول سروان وکری و وکم ده بیجن اف تندیا اردوغان و رژیماوی كل همبري جولان وتشتي قلت هندروي تركيا ده دك هبونا قنديل جيرو كبد سياسة تاويدا وضغطة ويسر قنديل يجي وبك كنا كاري مواجهة بيجن روبرو عن برنجة شكداري لتاغو امكانات واحدة مثلا وكاو جرايا جو كرين لشنغالي براستي قابا دي تربيانك يا قيادي دست يعني برشابين بي مدخون يعني بيرا وكا بيكانوكي مثلا الخلق خودك انه الجفات خودك انه الجهان دكن الممارسات ولا كم باختر ودجوار تركرنا السرخاكا سوري وحتى كردستان عراقي ده دسبيكا جو دس شريخو كرين وام دبينا مثلا تشقاف كرنا الشنغالي رد فعل مثلا ضاحت اخويا كرن اللي شنغالي 24 ساعات هذا بيجن انه علاقه شنغالي مثلا اگر ايزيد خان اگر شنا علاقه ببككينينا وتهبونا بككي ونبي وكل الجمل سريكاني وجريس بي وان بيجن فاندري دي تجي درك ام نبككينا لصوره برز وجلان بيشاوايا وسرود ونشانه بله ما مستن هاجي بدري فرسك هي اگر هي افروسك امريكي با جبر دور بيچ کرنا کار ایران د عراق ده او هر گاوا سرکی به گاوا دیجی من نشانه و دا خویا کرن لینو ام خوش تجي زاني ام تجي زانن يرو هندك وك ام بيجن جرا روجلات انافين اند گود حريم ماده بهتر يعني بيدا دي شيغاوي خطابجي كو بيجي السر سينور عراقي وايراني انغو كردستاني وايراني بسكنه ترتيبات انجلكي خرط وبين كرن نهر بس او وكان بيجن تشتي ايكونومي ان مثلا اجراءات اقتصادي جو ايرو ترامب كانين وبنغافن لشكريجي خو فرض بكن هاجر تشت يعني الشرن شي بنجي نبو يرنجي خرجي لي وبنجها سركي مواجهه ايرانيه او منطقه كردستان العراقي ان هرم حدود كردستان العراقي بايران وهبونا وايرو دوي منطقه دوي هرم ده ونزل البونا وهبونا قلك ام بيجن هجر اجهزه امنيه بن هجر مثلا ولاءات هندروي قياده كده وتوجهات بلا ولا او بهتر يعني خطرك قالك ما زال السر استراتيجيه دريش اغو امريكا اباد كجبر ولا امريكا اگر تشابكي خود البيد وممارسات وقريدانا وبكيكيرا هندروي سوريا دنا او بين كنترول ده لكردستان العراقي عن قياده بكيكي بلكي هنا كتبت بين كنترول امريكا ده جبر ولا امريكا بزوري جيت باريام ده بقافن تيجي بين افيتن وبخورتي ريش اردوغان فكريا كو ايروان في شر دجوال مثلا عن بيجن اگر قصفه جوي بيان او بالسر قنديلو هاوير دوري گلک سپاس بو مامۆستا وەلید حاج عەبدولقادر شرۆڤەکاری سیاسی زۆر سپاس بۆ شرۆڤینتە